me dia bufo be kwakwakwakwada okay but ofre me Peggy me show me nim say kwan me fa so a me di wi na eye den na eye me debro so ntina me ye wo saa e bia me nim say wo ho mfa na enso fa che me etwa ne kote de te say petrol ni ye friend say matches den a ejeta yes it facha me it's all about communication so relationship without communication they friend relationship some nye se be mu for credit nkomo ye nwe na mu for kra no omudi nkomo ti me de me mpana ne wana me kuna sa woni me ni nkomo de a oh me kontem okay me mfa ho ne sikadodo a wo de be ye me ho ade ana anigye me nya wo mu you have to talk to me okay yes I rechiche wo ye finipa ho so communication is very key in a relationship mu okay very key na mama bombo de akompa so wo so ni mu wo so mu eba o se mesrew